Biyag, wenno patay. Tinapalabas. Iti panagpatang da Roldan ken Tony, iti naramid ni Roldan a kubo iti hardin. Nagdamag ni Tony, iti may papan iti pamilya ti baro. Imbaga ni Roldan nga uliladan adambang iti kabsat na. Nakunangar ni Tony nga agyanan iti balayda. Ket tumulong maten kadag iti trabaho iti balay. Kabayatan na. Iti pasdek ni Solomon. At daamin dagiti balod itirwar, tapno agwatwat da. Ket ni Peryong timang idaulo kadakwada. Inayaban nga rod ni Peryong ni Dante, ket nagdamag daytoy noan niya ti pagsarsaritaan da kini Michael. Awan maibaga ni Dante, iso ang nakapungtot daytoy, ket dinanog na. Insaruno na ni Michael ang nagdamagan, ngem awan tinaibaga daytoy. Ket dita, nagpinudot dan. Itagagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Okay, naglabang kayo ba? Michael, Peryong! Ipakita yung tilay nyo! Susod na ba kayo? Nakarit ka! Ngam awan matgay! Asos, matumpan ni Peryong! Lumaban ka, Peryong! Lumaban ka, Peryong! Oh, timakder ni Peryong! Mukas na! Talaga gaya malabanan na dahil Nay, natumba ka na ni Peryong! pag pungtutan na gaya ma. Oh, timakder ka na ni Peryong! Oops! 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 Sige! Oops! Oops! Tagayam Peryong kan Michael dagitagrang kamet. Salbag, imbagak asan nga abdardara sudo si Michael. Payanak lang dito tirasaan sa. Tabuya ak dagitagrang rangat. Big Boss. Sige. Ingkala tayo kusina. Sige, Big Boss. Buya ak man dagiti maingal abalod ko. Sige, tanong! Tiro, Michael! Tiro! Nay, tumba mo yan! Natumba ni Peryong! Naabakan! Sino ba'y tinaturad, ha? Sumango kanyak! Sino ba'y, ha? Si Kagayam, ha? Sino ti kayat na tumulat ka ni Peryong, ha? Umasidaglan! Michael, awanan ti lumaban king ka. Mabutang da. Wan niya! Awan ti lumaban, ha? Awan ti sumumbat, Michael. Ito ni Big Boss. Masilip ni Big Boss. Apay Peryong. Di ka matan makatakder di ta nakatumpaam. Apay. Saan mo nakabailan ti lumaban? Delikado ang mga nuwagumat ni Big Boss. Big boss! Dumngag kayo amin! Dumgat tayo. Dumgat tayo ka ni Big Boss. Inton bigat. Adda maangay apalaban. Tanda ka no palawan. Takado palaban. Ket amin kayo. Nasken alumaban. Iso nga ita. Agsanay kayo amin. Michael, kasano day ta? Paglalaban tayo kano inton bigat. Anya nga tatipan panonoten ni Big Boss. Apay paglalabanan na tayo matan. Anya ko mapay tinamnama ang mapasamak, Dante. Delikado nga ron Ang mga no ti matay kada tayo. Isungag sanay ka na imbag. Tapno saan ka amatay. Michael, Sige. Ag-sparring ta. Ag-insayo ta ana imbag. when Michael?
Kasta ti mapasamak inton bigat, Big Boss. Mayat ti pampanunutak, ansot. Sino ngay taglaban inton bigat, Big Boss? Buya to hinton bigat, ansot. Ha? Palubusan na kagbuya? Wen kayam, ayan ni Dalton. Oh, saan pa yarin mo rin ti pagturturugan na, Big Boss? Kaya't nasawan, nakaturog pa ilang. Aniya, Danda ni pangaldawan, ngam nakaturog pa ilang, Big Boss. salbag a Dalton dayta. Agruamon ni Dalton, Big Boss. Talagang agruam dayta tao. Ngamno jak makapagtapal. Ang mga nopaltogak. Aganad ka, Fatima! Talaga ang pag-aayat ni Fatima ti agkabalyo. Di nalat tamaliwayan ti agkabalyo. Nakon ije farmhouse. Kita no nakaluton ni nanamiling iti pangaldaw. Anya tararamidan nyo? Agpurpuros kami iti lobyas, senyorita. Agap-apit kami. Panagkunayo ka di? Kat kabailak nga aramidan, aramidan nyo? Ay, saanan, senyorita? Ang mga numarigatan ka lang. Saan? Fati? Dita ka pa lang nang ibaudakkan ka, ha? Makipurusak iti lobyas. Senyorita. O sige, isurodak. Takayat ko tagpuros iti lobyas. Ay na, amumat gayam ti agpuros iti lubyas. Nalaing kamot gayam, senyorita. Wenmat? Talaga ang nalaingak. Nagpintas ni senyorita. Dahil nangarutan, napintas pa. Agyaman na. Karupropam talaga ni papam, senyorita. Ha? Imbarsak mo matan kanyak dagiti igam mo alubyas, senyorita. Ni mamak ti karupropak. Mawatang? Ha? Ay, uwan gayam anya. Ay, nalipatak matan. Ay, uwan gayam. Ni mamam ti karupropam. Saan ani papam, senyorita? Talagamat! Sorry senyorita. Talaga ni mamam ti karupropam. Saan ani papam? Inak man langan? Nadadal ti aldaw ko kada kayo! Kwa. Fati! Intan! Ay, unay lakit din tayo nga ubing. Ipilit na ani kanu mamana ti karupropa na. Dinto ta naglawag mat ani Senyor Solomon. Masurunak ijay kanatengan. Nang runa iti dayjay alakay. O sino alakay? Kanapay amasurun ka. Kuna nagit din akarupropak kanon ni Papa? Anya? Unay kan, Fatima. Apay ngamin amasurun ka. No kunada akarupurupam ni papam. Talagamat ngamin ani mamak ti karupropak ah. Nga uray ni papam, ti talaga akarupurupam. Ha? May sakamat! Saan ko nakmat? Ni papam mat talaga ti karupurupam, Fatima. Di man ulitin dayta! Mas dawag ka. Kagurguram ni mamam. Ngam isumit, ti kayat mo akarupurupam. Basta! Ala. Wanin, nuday tati ko nam. Sige, umikan. Mapantan ijay kusina. Nakaluton ni nanamiling iti pangaldawan. Bay ampay la di tati kabalyom, taagarab. Sige, mapantan ni Jack kusina. Mangan ka anay bagral dan, ah?
Naimas day talinuto ni Luz Viminda. Wana, talagang hagbusugak ita, Layla. Wala, rumbang nagbusog ka. Oh, apay ana pa ulimak ka. Mangantan. Oh, apay. Malagip ko ni Michael. Kastuing atamot ti kang kanan na ita. Amom, Layla. Ipatpatag na kunay ni Michael. Wan, amok day ta. Nagsakripisyo para kanya. Siyak tinagtuloy ang nagadal. Kat iso tinagtrabaho. Amin na matgadan na. Ited na kanya. Siyak latan ti pampanunutan na. Kat no kasta na wadwad ti sweldo na. Igatangan na kiti kawas ko. Nga oray daanin ti kawas na. Tinaskan kan kwa na. Kat adda na pintas a kawas ko. Roldan, Tunggal sumangpet. Nakaragragsak. No sumangpet. Adawit na naimas at tinapay. Tati kayat na. Makaramanak ka no. Ken uray saanen nga agsida iti naimas. Basta may gatangan na iti sida. Nagsaya at launay ti kabsat ko, Layla. wan, amok day ta, Roldan. Kaskan ka. Nasaya at atao ti kapsat mo. Ang Jack Amon, no sa dino'y tantayan na. Idaw-dawat tayo ti Diyos. Asapay la kumata na saya at ti kasasaad na. Imadayo ti kabsat ko. Gapo kanya. Ang saan mo na nagawawid. Ikarkaranag ta. Asapay la kuma. Tanasaya at lata ti kasasaad na. Katsapay la kumata agawid ang iti kalapaw yo. Kat makita na dagiti surat mo kankwana. No mabasa na, amunan tunti pang sarakan na ka. Ang ala, mangantakit din. Lumami isang tindasar ni Luz Biminda. Sige. Takalpasan amanganta. Rumwarta. Mapantay di simbaan. Intang kararag. Kat ikararagan ta ni Michael. Doray, malagip ko manan ni Michael. Apay di mo tan nagpakpakita kanyak. Nga rod. Sa dino nga tan tinaturturong na. Nabayagan day di naudi apa nagkadwami. Tayo pa nagdidyo. Anya a date? Gunmat. Kundi sa dagkapaykan ko na. Anya? Gunmat. Palpaliiwan kayo di. Palpaliiwak nga rod no aglips to lips kayo. Kat saan maggayam. Anya nga aglips to lips sa sasawam, Doray? Gunmat. Namdama at idi nga aglips to lips kayo. Ngam nasaya at matasaan. Ha? Tapay ko mano bilang. Makaraman day jay amay kalkanyak iti danog ah. Anya? Una, talaga adan mo hugak ko maidi ka. Ngam nasaya at mat. Ta gentleman gayam. Uy, imisam itinasamit. Malagip na ni Michael. Doray, Hmm, anya nga tatirik na ti
Makilips to lips. Ha? Anya nga tati mariknak. No, nakilips to lips sak idi ka ni Michael. Ha? Ibagaman kanyak tirik na ti malips to lips, Doray? Anya? Hindi ka mo. Awan pa'y nang lips to lips kan ka? Ha? Ngam. Kasano ngamin nga damang lips to lips kan ka? Kat, saan na maawatan ti kinataom? No babae ka? Wano lalaki ka? Anya? Sa dino laditan tinagturungan ti saritaan. Malakit din. Agrubat kan, pagsublitan ije mansyon. Dito'y tapay sirok to'y kayo, Roldan. Agtugaw tapay dito'y. Sige. Awan ti matataw ita dito'y simbaan. Wan, ngam iti aldaw ti Domingo, ado ti tao. Anya tin kararag mo itay. Ingkararagak ti kapsat ko. Asapay ko ma. Tagkita kamin to. Wan, oray siya. Kastama tin kararag ko. Nagpintas day ti asimbaan. Saan ka di? Un Layla. Madlaw adaanan. Ang nagpintas. Naipatakder day ta asimbaan. Idi tiyempo ti Kastila. Kasta ka di? Amon? Adda istorya ni Papa iti day ti asimbaan. Adda kano idi nagkalay sa ditoy. Sobra abak ng ti lalaki. Kat nakurapay ti babae. Saan akayat ti babae ti makikalay sa? Gapot na adan ay ayatan na. Ngam awan mabalin na. Gapot na ipapatay mo to'y baknang jay ay ayatan na. Ha? Kapilitan anak kikalay sa ijay baknang. Kat sipod ditan. Saan dan anag kita pa'y? Aguray ka. Kasla nang nagkuday tang istorya. Adda idi kasta nga in istorya day di apong mi. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Biyag, wenno patay. Tinapalabas, kalpasan, anabuyan ni Solomon ti panaglaban da Peryong ken Michael. Binili na dagiti amin abalod na nga ginsayo da tadda maangay apalaban iti kabigatan na. Ket awan sa bali nga aglalaban no di iso da matlaeng. Kabayatan na. Nadakamat ni Fatima kini Doray ti may papan kini Michael. Ket nakuna ni Fatima nga apay asan meten nga agpakpakita ken kuana. Iti sabali a bangir mangan kumanda Layla ken Roldan. Idi malagip ni Roldan ti kapsat na. Makasangit daytoy, ta malagip na ti kinaimbag ti kapsat na. Kunamot ni Layla, akalpasan ti pannanganda. Mapanda ijay simbaan, ta mapanda agkararag ijay para kini Michael. Kalpasan ti panagkararag day ti simbaan. Nagsarsarita dabay iti sirok ti kayo. Ket adda na istorya ni Layla, amay sa apasamak iti simbaan. Ita gagayem, adto yung tituloy tinobela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay! Adda kano idi nagkalay sa ditoy. Sobra abak ng ti lalaki. Saan akayat ti babae ti makikalay sa? Gaputa, addan ay ayatan na. Ngamawan mabalin na. Gaputa ipapatay matoy baknang ti kaayan ayat na a babae. Iso ang kapilitan ang nakikalay sa to'y babae. Katsipod idin, saan dan ang nagkita pa'y nga agayan ayat? Ha? Aguray ka.
Kasla nang ko day tang istorya. At day di kas tang istorya day di hapong mi. Ha? Wan Layla. Istorya ti agayan ayat. Asaan ang nagbaligi ti ayan ayat da. Angam nagkinarida. Ano dumtang ti gundaway nga agsabat to ti dalanda. Ituloy da ti ayan ayat da. Wen, kastamot din na istorya idi ni Papak. Hay, ti istorya at talaga. Agpapada, nang runa no may papan iti ayat. Kuna day di apong mi. Ati maadal iti daytang istorya. Ket tinapud no apanagayat. At tinapud no apanagayat. Ket saan amagatadan iti kwarta. Pudno dayta. Malagip ko pa idi ni Michael. Di na kayat adenggan. Kabayatan nga istoryahan day di apong. Ngamin, di na kayat ti aramid tay bak ng alalaki. Anong siya? Interesado ak adumngag. Kaya't ko adenggan ti ending na. Adda ka di ending na? Ngamin, jay na istorya ni Papa kat awan ending na. Di na pasamak la dito'y simbaan. Diyan na istorya kada kami day di apong. Ket sana naragsak ti ending na, Layla. Ngamin, saan mo na nagkita dagiti agayan ayat? Kat, anya tinapasamak. Naganak di babae iti singin. Ngam sana di bak ng ti ama. Nudiket jay nobyo na asigod. Kaya't apatayon di bak ng ti impas ngay na asingin. Iso adya katulong da. Inlibas na dagiti singin. Oh, kat, anya tinapasamak. Nagbaligian ng libas. Uwan Anya tinapasamak. Di awanan. Sandan ang nagkikita pa'y. Angam tinapatag dita. Kat nailisi dagiti singin, iti pan nakatay da kuma. Wen Ay, sayang. Adda ko matuloy na Napukaw mo't ngamin day di apong. Day di libro abas-basaan na. Iso adi na amo tituloy na. Iso makaamu ka namang tuloy Layla. Awan Jak amu at tuluyan. Tajak met amu ti agaramid iti istorya. Dayta ti pagkapsuta. Big Boss, madaman ti ensayo dagiti balod. Talaga nga isagsaganaan dati palaban inton biga. Wen. Kastoy ti kayat ko anso. Nga da mabuy-buyang maglalaban, Big Boss. Wen. Big Boss. Apay anso. Saan ka kadian naragsak amang buy-buya kadakwada? Ha? Kwa, Big Boss. Anya kumangay ti pakaragsakak dita. Nagbaliw ka itanan, Sod. Big Boss. Sana ka menel, tapos maawatan dagiti garaw. Kwa, Big Boss. Di pa'y lasi ka tinapaltugan. Big Boss. Apay pailaan ni Maskay. Big Boss. Diyak kaya ti panangkon kontram kanya Sod. Amum ka ding agtep-tep pelak laking ka. Ay, inasot mo matan ti paltong mo, Big Boss. Big Boss, impaturong mo matan kanyak. Big Boss, ang mga numakalbit mo. Talaga ang makalbit ko daytoy. Nagkibaltang ka iti isumbat mo. Big Boss. Kay lalaam ka di tibiyag mo. Ay, siyempre mo't Big Boss. Nukas tangarod. Saya aten ti sumumbat. One, Big Boss. Manipod ita. Diyak kayat akong traan lang. Diyak kayat akwestyonaran na iti kayat ko ang mapasamak. Maawatang. One, Big Boss. Diyak kayat ang makibiyang kapay. Nalawag. Nalawag, Big Boss.
Iti ka nitong agdapay jak kayat agaraw mo. Pagtugan kan. Dakas kan, Boss Ansot. Mga no paltugan na kan ni Big Boss. Iso nga guli magkalatan. Uwan nga rod. Pampanunutak lang amin ni Michael. Sipod damok ang makita ni Michael. Simkan ti asik iti dayja abarito. Ha? Manulat itawan na. Nalabit. 18 na pailaeng. Biktiman, day di maskay. Ubing pa'y kayam ni Michael. Kaslag taon iti 25. Wan, madlaw met nga ubing pay. Ngam bilibakan ko na. Nalaingan na makilaban. Uwan niya rod. Inaabak na ni Peryong. Inistorya ni Michael kanyak, ti kabibiyag da iti kapsat na. Dudwa dalaeng agbimbinulig iti kapsat na. Taulila dan ademang. Kastagayam. Kat ni Michael ti mangisaksaka iti kapsat na. Gapot agad adal. At darapap da iti biyag. Kat kayat darag paten. Ngem kasano pa iday ta mapasamak. Kat adamatan dito'y pasdak ni Michael. Uwan niya rod, Boss Ansot. Adi na mo, noan niya ti pagtungpalan na ditoy. Biyag, wano patay. Biyag. Wino patay. Ni, kasano tayo ta? Kasta ti banag tayo ditoy. Kakadwa. Biyag, wano patay. Ay. No, siyak. Pilyak ti biyag. Diyak kayat ti patay. Uray siya bata. Ta sinumat ti mayat iti patay. Iso ano kayat tayo pa iti agbyag? Agtungpal tayo iti amin akayat ni Big Boss. Iti kasta. Saan tayo amatay? Michael, nakaturog amin din nakiti kakadwata. Katalangin ti sanpay. Nabannog daan naginsayo. Sika. Saan ka kadian nabannog? Nabannog ka. Ngam sa anak ang makaturog. Sige. Maturog kan dante. Tapno adda pamigsam ang makilaban inton bigat. Day tangarot ti pampanonotek. Agdanagak. Ang mga numaabakak, Michael. Amo tayo, Mike. Noon niya ti ugali ni Big Boss. No makita na, adi mo kabailan. Paltugan na kan. Sige. Maturog kan dante. Saan arumbang ngagpuyat ka? Oray si ka, Michael. Maturog ka matan. Aginanatan. At to'y tikapem, Big Boss. Mangisagana ka ni Termo Sarvanso. One Big Boss. Ayan ni Dalton. Saan pa arimwar iti selid na, Big Boss? Anya. Ti salbag at tao. Sige, Big Boss. Panawan kan dito'y selid mo. Tamang isaganak iti armusar mo. Sige. Dayjay adalton ti kay kayat na. Ngumawan mo't serbi na tao. Day talag palpalastog ti amuna. Angam sana balin. Saan kong hapalan? Gaputan nakaamiris akon, idi pa'y laang. Diyak kayat nga aramidan ti kas iti aramidan da. Ti pumatay iti tao. Agpila tayo mga tayo. Sige, agpila kayo amin. Maikan kayo amin iti makan. Boss Ansot. Ayan ni Michael. Ada di abanda. Makipilpila, Boss Ansot. Dante, lalaingan nyo adwa tirangat ah. Wen, Boss Ansot. Lalaingan nyo. Naskan nga ipakita yo. Akabalan nyo ti makilaban. Wen, Boss Ansot. Dito itan nga agtakder, Michael. Umayan ni Big Boss. Sigurado ni Big Boss. Sigurado nga day pakam muna. Sige.
Tungod kayo kami. Tatani, Big Boss. Big Boss. Wait, Big Boss. Anya nga tati bagana. Agulima ka. Ita akong daway. May sa atao ti kalabanan ti lima. Da kayo. Da kayo alima dita. Umay kayo dito isango. Uwan, Big Boss. Anya laban daytoy Michael. Jak mawatan. Agulima ka lang. Oh, da kayo alima. Awan sa bali alabanan nyo. Nudi ni Michael. Ni Michael ka no, tingala Ha? pa gidi. Sikati labanan da Michael. Michael! Umay ka dito isango. Saan Michael? Di ka mapaan. Tarasan! Agyan ka lang dito, Dante. Mapanak iti sama. Na kayo alima nga inabak ni Michael iti laban. Dumnyag kayo kanyak. Big Boss. Big Boss. Agtugaw ti upat kada kayo. May salang ti agbati nga iso timang laban ka ni Michael. Wait, Big Boss. Sikat ti lumaban, Insong. Agbati ti maysa. Sige, siya konti lumaban, Big Boss. Tinggan nyo ti bagak. Jak kayat ti saloy. Jak kayat ti awan serbina atao. Nalawag. Big Boss. Ita. Umay ka dito'y sango, Michael. Nakitak ti kinasiglat mo, Michael. Ket kayat ko apanagnagan. Hanggang sa anak amamati iti kabaran. Isu alabanam ida asagaysa. Sige. Laglagi pa nyo daytoy nga ibagak kada kayo. Asino man amakitak asaan amakabaal. Paltugak. Mawatan nyo! Opsan! Opsan! Bakit ka? Nasiglat at talaga ni Michael. At dagayam ilang lemang na akabailan na. Unat met ajak kayat ti saloy. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di yuliwan na denggen, tituloy, tinubela tayo anapauluan. Biyag, wenno patay. Nobela ni Virgie Paglay. Iti direksyon ken musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Biyag! Wenno patay!